Yesu wacu nashimwe. Abakunzi banjye ndabaramukije mwese, abantu bose bumviriza ubutumwa ntanga. Uyu munsi ntago ari ubutumwa ndi bwigishe, ahubwo ngiye kuvuga ubuhamya ibintu Imana yangiriye. Ngiye kuvuga iby'Imana yankoreye mu gihe cashize. Ndabasabe buno buhamya ngiye kubahereza bubafashe, bugire ico bafashije mu kwizera kwanyu. Aha ngiye gutanga ubuhamya ku bijanye n'ingwara Imana yankijije. Imana yankijije ingwara y'igisukari, inkiza n'ingwara bita myopi, narambara amarineti. Haleluya. Ariko mbere yuko ndi butangire ndabanza nambaze Uwiteka. Uwiteka Mana ya Isirayeli, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima ukuntu usubiye mwami kumpa kuvuga ibyo wankoreye. Data ndakwinginze umuntu ari wese ari bwumvize buno buhamya mwami umufashe. Ndazi ko hari abantu benshi bagwaye, ndazi ko hari abantu benshi bashaka imfashanyo zivuye iwawe. Ndakwinginze Uwiteka abantu bose mwami ubiteho. Ndagusabye imbabazi Kristo, abaribo bose bagwaye ingwara nari ngwaye Kristo, ndakwinginze nabo ubarebe. Data ndakwinginze wumve ugutaka kwabo, ndakwinginze wumve ukurira kwabo Uwiteka. Haleluya. Ndakwinginze mwami buno buhamya ngiye gutanga Data, umwuka wawe wera ubuherekeze kugira ngo wari wese ari bubwumvirize Mana. Mbese umwuka wera ugire ico ukoze mu mitima yabo. Urakoze Kristo. Ndakwinginze Data abamarayika bawe bakikuze hano hantu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Nkuko nabivuze uyu munsi nshaka kuvuga iby'Imana yankoreye, nshaka kuvuga iby'Imana yangiriye hano mu myaka ishize nari ngwaye. Ariko mbere yuko ndi butangire ndifatikiza ijambo ry'Imana, ndareba muri Zaburi 118, ndasoma ku murongo wa 28. Reka nsome. Uri Imana yanjye kandi nzoguhaya, uri Imana yanjye nzogushira hejuru. Amina. Iyi ni Imana yanjye ngiye kuvugira aya masaha. Iyi ni Imana yanjye mbese ngiye kuvugira ibyo yankoreye. Haleluya. Imana yanjye yarangiriye neza, Imana yanjye yarangiriye imbabazi, Imana yanjye yarankijije ntari kuzakira, Imana yanjye mbese yanyambitse imyenda ku mubiri. Imana yanjye yasubiriye kunshiramwo kubaho. Imana yanjye yakoze ibitangaza bikomeye cyane mu myaka ishize. Haleluya. Reka mwene Data, nukuri nubwo ubona ibintu bikomeye bigukomereyeho, nubwo ubona iyo ngwara yawe iriko iratinda gukira, ndakubwije ukuri, nugende wirukire kuri Yesu, niwe ari bugukize. Haleluya. Reka ntangire ubuhamya bwanjye. Ngewe nkiri muri Afrika naragwaye ingwara bita malaria. Ndayigwara igihe, maze kuyigwara haragera igihe nkama amaraso, ariko ntago nari nzi ko nakamye amaraso. Gusa ibimenyetso numva mfite mu mubiri w'iwanjye, mwene Data, iyo umuntu agwaye kandi akaba agiye gupfa, hari ikintu gihinduka mu mubiri wiwe. Haleluya. Naciye ntangira kumva amaso yanjye sinari nkiyafunga ngo bikunde, ahubwo yaguma akanuye. Ntago nigera nkubita ingohe kuko amaso yarameze nk'igiti. Mbese nari maze guhinduka mu mubiri wanjye, nkumva mbese amaso yanjye amaze gukomera cyane, ntago bikunda ko ndayahumiriza. Ntago byakunda ko mfunga amaso.
hanyuma barageze igihe barantwara kwa muganga, bamaze kuntwara kwa muganga bampima amaraso. Bamaze kumpima amaraso baca bavuga ati mfite 4. Urumva 4 rero, mbese 4 n'amaraso makeya cyane y'umuntu, mbese umuntu yashize nyene yakamye. Bavuga ko nakamye amaraso, maze abaganga bavuga ati iyo mwari kumutinza mu rugo yari gupfira mu rugo. Ariko ndashima Imana ko Imana na nyuma ya 0 irakora. Nyuma ya 0 irakora bene data. Nyuma ya 0 Imana irakora. Ntimwihebe mwizo ngwara mufite. Wewe ufite ingwara nari ngwaye ntiwihebe. Imana nyuma ya 0 irakora. Haleluya. Baciye bagira iki? Baciye bashaka ukuntu ibitaro byihutirwa. Baciye bantwara mu bahebyi, ngwayira mu bahebyi. Naciye ngwayira mu bahebyi igihe kitari gito kubera nari ndembye. Urumva nari umuntu yaragiye gupfa. Naciye ngwayira mu bahebyi. Baciye bagira iki? Baciye banyongeza amaraso. Nico bakoze. Mwene data, mu bahebyi n'ahantu habi. Abantu baraza bagapfira uruhande yanjye, nanjye nkarindira igihe mpfira nkabura, kuko ntago byakunda ko nsinzira. Amaso yarakomeye cyane, amaso nta maraso yarimwo. Mwene data, nari mbabaye kuko nari meze nk'umuntu nyene yumye, umubiri we wumye. Nari meze kuko nari numye umubiri, nta maraso nari nkifite. Mwene data, nagwariye mu bahebyi. Abagwayi bakabazana nkabona barapfuye. Abandi bakaza bagabasha ku gitanda cy'iruhande yiwanjye nkabona barapfuye. Nkumva ndababaye. Nanjye urabona nanjye nari ngwariye mu bahebyi. Ariko Imana yarangiriye ubuntu mu bahebyi ntagwarira, nubwo ntagwariye sinapfuye. Imana yagumye indinze. Baraje kureba amaraso yiwanjye, bayapimye basanga arakwiye, yasubiyemwo. Ndashima Imana ko yankuye mu bahebyi. Nukuri ikindi kintu Imana yakoze, bamvanye aho ngaho mu bahebyi bantwara mu bitaro by'abagore. Bamaze kuntwara mu bitaro by'abagore ndagwarira aho nyene. Urazi iyo umuntu babonye yatoye mitende bamujana mu bitaro nyene bisanzwe nyene by'abagore. Ari umugore bamujana mu bitaro by'abagore, ari umugabo bamujana mu bitaro by'abagabo. Barantwara banjanayo ca ndahagwarira. Nguma ndahagwariye. Barantera inshinge, barantera ibiserumu, barantera ibiki. Ariko bakavura ingwara batazi. Baguma bavura ingwara batazi. Amaboko arambyimbira ko bakubitamwe umuti mu mutsi ntugenda, ahubwo amaboko akambyimbiraho bagahinduranya. Ndashima Imana aho hose nari ngwaye. Numva ngwaye pe, nari ngwaye kabisa. Maze rero ngumaho mu bitaro. Mama niwe yarangwaje. Abaganga baravuga ati rero twebwe, babwira mama ati uyu mugwayi wanyu ati ntitubona ibyo agwaye. Barapimye ibipimo byose ariko bari basigaje igipimo kimwe. Barapimye ingwara zose basigaza igipimo kimwe. Ingwara zose bapima ntazo babona, barazibura. Maze rero baravuga ati reka tugende dufata amaraso, tugende tumupime ingwara y'igisukari, turebe kariri kiramugira uko. Bene data, nari ngwaye. Ndababwire, mwebwe mugwaye nimwizere Imana irakiza. Nimwizere Imana irakiza bene data. Barapimye basanga ngwaye igisukari. Inyishu imaze kuza, baciye bamvura nyene imiti y'igisukari nyene, bantera imiti y'abagwaye igisukari, maze cantura mitende ndataha. Ariko nubwo natuye mitende ntago naciye nk'iyo sukari, ntago naciye nkira. Natuye mitende gusa
ca ndataha, maze gutaha isukari nguma ndayifite. Isukari ndayigwara mwene data, ingwara y'isukari diabete ndayigwara irangira nabi, ndayigwara. Baguma bambwira ati nuje kwipimisha amaraso. Nagenda kwipimisha amaraso bazibura kuntuzenye intoke zose bari barazimaze batobagura amaraso gupima igisukari, bapima igisukari batobagura nyene igisukari batobora hano bareba batwara uturaso bagenda kureba muri laboratoire igisukari. Baguma bampima bene data, bagasanga igisukari ahubwo hakumanuka kiguma kizamuka. Ndagwara igisukari ndakubitika, bampa imiti. Natangiriye ku kinini kimwe, maze ugera ntangiye kwico kinini kiguma mbese kiguma gikura, bampereza ikinini kimwe n'igice. Mbese ibyo byose ntacyo byamaze. Igisukari kiguma gikura nguma ndakigwaye. Banshikana ku bintu zenye ku binini bibiri, maze gushika ku binini bibiri ndababara. Baca bambuza kurya. Harageze igihe bambuza kurya ibitoki, ubugari, ibikiyo. Umva naragwaye ku buryo abantu bavuga ati wewe ntago ugwaye, diabete. Bamwe baragenda kubaza mama ingwara ngwaye. Ingwara bakeka, mama ababwira ati oya agwaye igisukari. Hari ingwara bakeka ko noba nari ngwaye, ariko iyo ngwara ntago ariyo bene data. Harageze igihe bambwira ati ngo uzapfa umeze uku, ati uzapfa nk'ugwaye umugera wa sida. Bakambwira amagambo yo kumbabaza. Abantu hakundemesha barambabaza, abantu hakundemesha bambwira ukuntu nzapfa, abantu hakundemesha bambwira ukuntu nzamera. Nanjye natonda kwa muganga kangahe ku munsi kwipimisha, kuko niryo tegeko bari barantegetse. Ndagwara igisukari, cyamfashe muri 2005. Nukuri igitangaza Imana yankoreye. Harageze igihe mvuga ati rero ati ngewe imiti ndayishize hasi, ati nta miti nkikeneye kugira iki kumira. Ati ninjya bambujije ngiye kwikubitira ibyo nanywa byose byari byagwaye diabete. Ibintu byose nanywa byari byagwaye diabete. Ibintu nta sukari nanywa, nta kintu na kimwe nanywa. Mbese byari urumva nyene kube iyo umuntu agwaye igisukari nta hari ibintu bamubuza kurya ni no kunywa. Aho ngaho rero ngewe ibyo byose barabimbujije. Haleluya. Maze rero haragera igihe mvuga ati Mana yanjye ibyo ngewe rero bambujije ngiye kuvyirira. Ati nimba ari ugupfa, abantu baguma bavuga ko ngiye gupfa ameze uku, ariko rodi abantu bo babona kuba ugiye gupfa, ariko Imana yabona ikabona ko gupfa kweri hataragera. Imana irangira neza. Maze rero ndahagarika ibyo bintu, ibyo binini sinasuye kubimira. Narabihagaritse ngo mpfe. Ndavuga ati namba ari ugupfa nge nzapfa. Ndabireka rero, maze kubireka. Hanyuma indya canguma nirira, ibitoki bambuje ndikubitira, ubugari bambuje ndikubitira, indya zose ndirira kuko bari barazimbujije. Naraziriye. Mwene data uri kuranyumviza ugwaye diabete, nukuri diabete irakira. Imana irakiza diabete. Ico ukwiye gukora wewe nuko ugenda ukabwira Yesu ibibazo byawe, ni wikorera umusaraba wawe maze umukurikire. Nukuri Imana irakiza. Imana nta ngwara nimwe irakiza. Imana ikiza ingwara zose zitandukanye. Nukuri Yesu yarankijije. Harageze igihe nguma ngwaye uko nyene. Rero naringiye kuvuga mu Kiswahili murambabarira. Rero nguma ngwaye, haragera igihe
haragera igihe ngenda kwipimisha nkakuye nyene baguma bambwira ngo genda kwipimishe, ndagenda kwipimisha bagenda baratobagura basanga isukari yagabanutse baratangara. Umva bambwiye ko yagabanutse nanjye ubwanjye ndatangara bivanye nuko naguma ndabirya naryinjya ibyo bambuje byose nkabirya ibinini bari bampaye byo kumira narabihebye ndindiriye gupfa gusa iki nayo ndindiriye gupfa byonyene kuko nayo namaze kubiheba ibyo bambwira byo kumira ibinini ntaco byari bikintwaye nari ndindiriye gupfa gusa. None ko baguma bambwira ko nzapfa meze uku abana b'abantu bobo baguma banci urubanza banyereka ukuntu ngiye gupfa. Ariko Imana ya Isirayeli ntabwo yabonye ko nkwiye gupfa ahubwo yabonye ko nkwiye kubaho kugira ngo ndayivugire. Ahanga ndiko ndavugira Kristo ibyo yankoreye. Haleluya. Nuko ndashima Imana. Harageze igihe rero baguma kandi bambwira ngo nisubire kwa muganga, baguma bagenda kumpima basanga yose kandi kumanuka ati Imana ishimwe. Abantu baratanga ati mbese uri kurarya iki, ni imiti uri kurakoresha? Nanjye nta miti nakoresha. Baza kandi baransubiza mu rugo ati genda usubire kandi uzusubire bampigiye cyo gusubirayo. Ndagenda kwipimisha kandi baragenda barantobagura basanga inumero iriko iragabanuka cyane. Maze hariho n'umuntu uzenye wo muri laboratoire ya mpima wo mu Tanzania nawe nyene yarayigwaye. Nawe yarayigwaye diabetes, yaragwaye diabete nawe nyene. Rero baratangaye ukuntu aho rero hari muri 2008 urumva nafashwe iyo niyo ngwara 2005 muri 2000 urumva imyaka ingahe hafi 3 igiye kuza hafi 3 ngwaye intuzenye nari ngwaye iyo ntucyo gisukari hafi imyaka 3 kuko nafashwe 2008 Imana yinkuraho 2 nafashwe 2005 Imana iyinkuraho 2008. Barasuye kandi barambwira ngo nisubire kwipimisha bagiye kumpima basanga diabete isukari iri mbese iri normali. Basanze iri normali maze baratangara n'uwo muntu uzenye n'uwo mudogiteri aratangara. Maze basa kandi baransubiza mu rugo barambwira tuzugaruke kandi usete tugupime. Ndagenda bamaze kumpima basanga ni normali nyene nka kujya kubagumye bampima ngo barebe koko kari normali. Bagumye bampima basanga normali, basanga isukari yasubiye aho yari iri kuva mbere. Ariko ikindi kintu nari ngwaye n'amaso. Guhera muri 2005 nari ngwaye amaso, narambara amarineti y'amaso, nari nagwaye myopi. Urumva rero gusoma narasoma amosozi agaca koroka, mbese byari bitangiye gukarabye bitangiye kuba nabi mu maso. Uko igisukari cakura niko n'amaso yamerera nabi. Urumva rero nari ngwaye igisukari cica amaso. Ariko Imana ntago yabyemeye. Iyaba narapfuye amaso ntago byari gukunda ko nsoma ijambo ry'Imana. Ariko ndashima Imana n'ukuri. Imana yarangiriye ubuntu, Imana yarankunze ico gihe n'ubu kandi iracankunda, irankiza igisukari. Irakinkiza neza kuva 2008 kugeza n'ubu. Harashize imyaka 10 n'iyindi nkize igisukari. Mbese harakico gisukari mu nyuma nihuze na myopi irakira kuko igisukari cye cagiye na myopi irakira. Maze Imana inkiza myopi atamiti nariye atamiti namize. Amarineti ndayata sinasuye kwamba amarineti narayataye. Mwene data gusa ico nahanura abantu bagwaye, bene data ntimukumve amagambo y'abantu kuko abantu barabaca intege. Gusa nugenda ubwira Imana yarankijije diabete, yarankijije dore ubu ndakomeye murambona ndakomeye. Ariko uwo muntu uze nsubiye inyuma gatoya, uwo mudogiteri yampimye mbese yankurikirana wewe
wewe yaramwishe, ariko ndashima Imana ko Imana yampaye kombaho, Imana yabonye ko nkwiye kubaho nkaba ndiko ndayivugira, maze naciye mvuga ati Mana aho nzagera hose nzaza ndagushima mvuga ibyo wankoreye. Nukuri mwene data aho uri hose, ingwara yayo yose waba ufite urwaye, nukuri Imana irayikiza, ntugire ikibazo, wowe gusa genda usenge, genda uyereke Imana, Imana irakiza. Haleluya, Imana irakiza, nukuri Imana irakiza. Dore Imana irakiza nibyo utazi, hari n'izindi ngwara wabuzi nizo utabuzi, Imana igakiza bijya utazi kutabigwaye. Hari ingwara umuntu agwara ntamenye kazigwaye, ariko Imana ikazimukiza. Burya Imana idukiza ibintu vyinshi. Imana rero yarankije mwene data, dore umutima wawe usubire hamwe, ndakubwije ukuri, diabete irakira na myopi irakira. Hari benshi bagwaye iza myopi irakira. Nta ngwara niyi Imana idakiza, nta ngwara nimwe idakira. Ingwara yariyo yose Imana irayikiza. Abantu mwese muri ko murumviriza ubuhamya bw'iwanjye, Imana ibahezagire. Yari ngewe Pasikazi, nubwo ntavuze izina ryanjye, yari ngewe Pasikazi ndiko ndabahereza ubuhamya. Reka manze shime kuko ndagarukije ahangaha. Uwiteka Mana ya Israheli, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima ku rukundo data wankunze. Uwiteka ukankiza diabete nari gupfa, abana abantu bari banci urubanza ngo ngiye gupfa, ngo nzapfa meze uku. Uwiteka ureba mu gitabo usanga ko ntakwiye gupfa, maze urankiza kugira ngo nze ndakuvuge. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakwinginze kisi umuntu ari wese agwaye iyo ngwara, mbese umuntu ari wese agwaye ingwara ariyo yose, Mana ndagusabye imbabazi, ugende ubakize nkuko nanjye wankijije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amina.